Now there was one thing, Mesre say, Gidia Obron was so be a yashi, and said, Obia need you or Gidino until or should be a woman faso bra when you're going to be Christian, Muslim, no me debate, and the way say, say, man, and at this sense, and some say, at the bomb, I have Bempah Ishmael or no Isaac. It's a papa Bako. It's a diamond to call we a Muslim, we a Christian. Muslims, Christians, yet Tina Brown, so Tina fear me boom, my one and Brian Pena, Muslims, and a Christopher my Chempra, a Christopher many Muslims from my Yamma mine will be a one oko magazine, me market centers are Muslims or Christians or Ameriani, we diagro, wait. I mean, what's going on now? Saying I'm a missy, say, Omawi, say, BBC trouble able come young politicians here. This Muslim Christian, I don't see say a threat among mine. Okay. Because come Muslims meet Christians, I want my one. Yeah, cool. Yeah, you're living peace. But one thing, me against here, TikTok. The way I debate between shop for Muslim, other scholar, and I say, Imam be the way you debate, and the way nearly that you say, a whole no problem. It's a whole maybe a Christian council. I was say, Christian council be more because of defending the side. Muslim council be more because of defending. And the president, peace council in your mind. The president have to step in and stop this thing. So, obvious, send you say a president did discipline the about social media. This thing is a president because of best top. You just say case of best top. Quite benzo. We banna be really Christopher Jesus atema na ya chew. Ukodi Muhammad atema. What chiba kumbi about man badjo. When I said freedom of speech, freedom of speech, freedom of speech. I will say more about at too much GHS. So message say they can only me edition. I will subscribe to me so at the amame. I know what I say. What the girl never come on. So I upload me to more pay. When the first person here on Saturday kaya. Ebe kasem the news ni nyina esiti na busia ene baba be pie mu ewo address Adonai City. Ya me ne prophet Adonai ena eba bi di enkomo de dodo na ena etwagu ewo media no so ne ho nkonya ena busia ene yesi ntika me ho odifo wa ye krado kam ho enkomo na kwa ba ye kono ya mama refi enkomo ne kwaso so betimi de comment no afa comment section ho abai begebre na ya kenkan e de amount me mo odifo akwa ba na ye fa enkomo no enhwehwe so. Odi from Mwakwaba. Papa bibi aboko. Abode yankopon ado bibi aboko. Nyamiase. Odi for na Ghana for chese saa bredi nka ye hwese na niema ekọ ene ade edema Dr. Muhammadu Baumia na ka bibi ade adase so saa bredi Dr. Baumia fedie watetimu a Ghana for nyina epena asem. Na so ye ohwa na prekope as a Islam ne Christianity sensemi ababebomu a ene yenya Muslimi fo a womo akwakoto apostle bi sotra sabe dia se womo mienu nyina ya san ka womo abomu amanu masumdwe bua we na esi yi ebetime ha Dr. Muhammad Baumia na yo ichia hwefo mo hwe nsamre me mpa iboni so body yankopon yi bibia akoma so bisade ma na nhyɛ ne din no ya amen unkoma wodi ato ye enkomo kesia akoye nipa pimpim ebobo ho wiase na yan politicians na aba nda bia me kase wo mo ahomte papa Ghana ha yeti se ka Muslims any Christians are yeti kro we mu a enka menji bi se bibi ana mentim ho asbi be unity o Ghana. Then so politicians ya wa wonim kwa ofa so ye woniama nti ya no ma ya na bibia bebom na akofa ye bia base oman no jama ye wo problem bi wo ye ntem so ubekom no na ye ni problem bia say flag bella bi our tribe bi
na enam sunti no se menti me ho ase anase enuanom nti wo ho ase obibima ebetumi aha no kwan bi so no de tumi ne de mehu ni se ehsa neti say Dr. Muhammad B0MB and the chances of becoming president that be no na menji bi say so oye president kra na ontumi kase obe break Christo sumasi ontumi okay okay and I menji bi say intention no wo penim bi emu so obeye leader na wa bebre osum bi ase na wa be soleti osum bi okay yeah can both two parties ni one number to ni se Christo for so wa wo ye hu se ni wo ye na mwa na ndey wa wo mejai abanye wo so ba afofo ka se wo hia nkom hye kwa bra eyi na so ye na fa betu nenim ana meboa na Christo for ka den obi anka hwe ankyere wo obi ahwe anka se wo njai wa na obi nim ne ka wo mejai ana obi na okay, what is a Christopher Babontin may you press conference be? Former president, so I want to share and Brabby said, look at the first night, I might default and share common idea. You some saying commission about evidence can home. What in commission about evidence as soon as me at an original? So I must say, this is one of many. It is I don't know many dear, send you one of many dear, see it in evidence. Yeah, do a prophet famous and we young commission about only what takes. So mujuma na ye baby am kasa abrabon ne bono ye yemfa ye ni hu e do shi ye di ni na ne ye di fo ni se wo ye individual na nyame boa na wo nya so dum ni bi na so hu bia di fo kasa wo be di ti na bible kasa commission ni wo man ye ngi commission di okay a Christopher ni Muslims ye ni problem bi organa na there is one thing mesre say gidia odron we so obi ayi ahwedie ni say obi ani gi ni bi ogidi no ontini okay me shunshun shori for me gini shunshun shori di me be shunshun shorate we or your Muslim oji the Muslim shundi onyane die because oshundi obi awom bia ni mfaso do a wenya ohunti obi ekire. Okay. And I yes, sir. A Christopher, Jesus, the Wuji Yankwa, Yan Gidino. Muslims, Jesus, Prophet Muhammad, I bet you one choir. Only to me, a first heaven when we did no. Bible say, Yamani, young woman, or Chabria, or no better than the woman. Okay. Young fat Kaiser, dear Mac Kaiser. Into beer. A kami prophet adon nan kami tia won nanka so obi ye konfo obi ye malam obi ye buddhist obi ye hwan any osum bia non kaye ni akra betumi akabom na ye ni anka betumi hia na ye woma konfo wo malam fo wo imam fo wo buddhist wo osuma hodo obi ani gidi obi ani gidi wo na ya ma nti na odi ekire obi andi bibie echi abra onye mfasodie bia ana yesa nti no there was one thing na stress I was say ejibia obi ahwe no twaso no bia di ni lemu bon say Christian bi Muslim no me debate and we say say nyama no and na dey say say e dey ba me mu I happy cause nobody last they did the Jesus Christ at them. Okay. So sure there was no Muslim. Because they did the honorable leader, Prophet Muhammad at them. Okay. Indeed, near Prophet Muhammad, the man or the betre the chief before no. So my dear to say, Yamin or Shaman say, oh, metro and quite. A Christopher did to say, yes, you and Jesus, no, or young papa, or the wood, young pa. Okay. You did no. No, some bushman should be said. No bushman dear to and also one. Man, a brabana, not be a cautious and your pen. No, should be no. It will be a young dear. A bear may maintain once you. Okay. And then till I call say we can we. There was no leader. Would it be a mecase?
even young politicians here aye bi no keka nsem fa wo obi no o mebusu man ka mempe me ado na me bae me ba asase so number so wo na Jesus o ono wo na nka me nipa keto nka me na man kse nka me hururu pa ka ba fia Jesus na say 2 minutes ana yesa sana prophet B0MB so say o ye me na ka me bae na prophet B0MB nka nya asem keto ana me boa say nkofo ne o ma be ye wo madwuma ko wo mu generation ye ni obi ya beti anwade ni senkyende ene ogie Yankopon ne fa wo mso bae Bempah wo Ishmael ono no wo Isaac nti ye ni papa baako nti ya dan nto kwa ne we ye Muslim we ye Christian Christians yet tena bro no so tena fie mu didi igbo mu mayo ne mbrantie twetwe mpena Muslims ne Christopher mayo twempra Christopher meme ne Muslim fu mayo ya na mama mo bi e bon okọ magazine ni market centers ahoro Muslims ho Christians ho American we diagro we I mean what is going on now say na misi say o man we say BBC trouble ebe come young politicians here one young problem we be say politicians ne dey wo ye den because ba ye hu say amonyoni bi akoka say bia me na me suma no ana obi ameba amonyoni bi din wo kasa no wo ye esum mpanifo apostle ye Kristoni imam ye ono so ekoka say obi kasama na no kotia commissioner konku Mohammed ayi ntwa neti no onye politician na afa ni okobo so tro police station no ono so nye politician it is how ya wo ba politicians ni din omo no omo ye din ni ekoso yimu mam tro de say imam nasem no kan say onye full tape ni tia or the tribe bi a na wo ono kwa utia de na nye Christopher dialect no bi wo matemu okay or the kofu bi atenza won so wo wo sunam eye Christopher na imam no all refer to utia full video no sha but say apostle ya wo mchiri bi only one Islamic scholar bi ono ayota ni debate e social media ono na woman nsem na we katia we obaka say tia me leader dey me so make say tia o leader nti say e ka say ye kanya me mu no kore pa dia nsem na abeton wo no to me dey me hu say ye nsem bi e wo say ye ma no koye asem kese bia na ekofo yende bi ana asomdua oman yekuta emunipa yekuta no ekwa fantity mu bia ba because Muslims and Christians ya tikro mu di dwabom kobi ye bibia ebom ebi wo mu bro yenya wo mu Christophobi Christophobi di bro nya Muslims a wo mbe wo so anti no den na ye betumi osoma yeso obi a tene dia so obi a kone dia den na ese de titimoba okay ebi twa say Dr. Muhammadu Bawumia ni nti agana fo bi kase ni AC ebekọ de atia ne se ni edikan no wono no woye Muslim ni etosum yenu no Ghana sofo bi ababeto monten so allegedly say Ghana sofo bi mpese obi a woye Muslim ebeba bedi Ghana so enti we na chief man ba kwa beka se obi obeka se sia commissioner konku Mohammed bi aye ntwa ne ti na ba kon so aba ye hu se o makwa akwachi sofo no so akasa ade atia Muslimi sum no na police station na police fo wo ho watimi nyatumi abona sum wa police fo nim na wakwa ansa na police fo se o makwa akwachi ni pane de abaro eno wo mo tre se penifo se ye kukuru mponi na ye beswa Kristo ni mpo na wo di ade se mampani na Muslims fo aka wo ho a wo mo twa mo bobri ene se Muslim na kasa no bididi ene se ye Ghana hambra hapa okay Muslim ni president nobody say obetra o say woman kai Christopher nsha na woman teach Christopher okay ensi ntino ene dia to me dia make say shruni sana meka nani wonti wo mo say Dr. Muhammad Bawumia amfa na no nto asem na ekoso no ugidi say ehu hia so bekasa wo ho ene the politicians wow how wo strategy wo de ye wo politics missing we a political strategy to distract Dr. Bawumia. Oh, they don't know how to create their things. Politicians how to me a BBO. The politician per power. Nyama womo ye no ye mbesho.
power, they do everything to get power. And to me about say we in near Cosino, if we ruling party one or let's give to them. Politicians have their strategy to do the thing. Don't blame anybody. Just let it go. Now we are saying we are more be a mission. You be a bisa there. We want creating physical. It's not about any spiritual crash. We are. Spiritual implication. Spiritual crash. Yeah, to me, Ghana headed towards baby. Ghana can never head towards to anywhere. Okay. But what the place Ghana will be headed to near 2028 election. And you who never boy, I shall say. Did this travel, or somewhere in the Adu? Okay. Adu. I think it's a chief mama by press conference. I can't from Biasim. But one thing I want to say, Christian Council near the way. Where are they? Oh, Saturday video be circulated. You who say Christian Council no ne. Other Christian fraternities no afrem penifoni mienu apostle no ne imam no ama wo mo mienu kra no masumdwebo ama hage wo ho ne ade enti beti ba say we no eno ano no anadi fo keke say Christopher ye benye odama ye ho me hu the way ye be kan ye nsema ebeboa because utumi hwe social media bia osofo tumi ko fa ne yanko sofo betena ho na some of the company yanko sofo ye mbesho nti odona Muslims no won ye odona ye won ye deep sa won shun so di for ni shun so di for no media social media dia boy ni shun so de na nka shun so yanko yen nyama bi but inde no se ne na abaso adentia maybe because ye free in the competition bi you be a competition woman dey call. So it created a lot of problems our system name. What I say? I don't know say Christopher you work near your wage. We dey nyame adom asomdwe na banti no. Yen so say amana we be kase yes bia no mpanifo abem kasa na tobrew yenko eni. Into woman so etnetine woman sa ewo president so say papa na obo so tro no wono no eye obi a oben man panin ye pa ya womo a ono na eda womo a Friday bi mbom pa de man panin no na eda womo ano wo sign so kwa ye senior advisor edema interior minister wo sign so just any dibre wo abamu de as wo ye obi a wo so ye pa wo abam so mo etnetine mo nsa wo man panin na pamfo so say ade ya ekosu de man pani pe na ye not na we Christian but wo interior minister or Muslim education minister or Muslim wo nyina so education minister say ni dia piem a ono so person be man pani wo mo a everybody say e bia possibly say this for no ni din ka ho bi eti wo mo tete mo sahwe on so say em free ho ba bia you see ade na ekosu politicians so let's fanto until wa my title be bring no interest police won to be bibia bi politicians who dey work papa wa mo ye kwa fa football games okay no won until no me gidi say ade papa ye no the way a president pass from you a up do ni pa opese o man no nya asomdwi di bu o man me gidi say title ne positions aboboyi say no kwese kura papa nampa president so be hu bibi okay odifo wo bisa say Christian Council no wo mo ewo hefa ogidi say nia akosui ya ye de target Dr. Muhammad Bawumia say because we Muslim ntino Christopher bi mpese obeba abega na mampani no ebeye okay say Christian Council no emra bonten na ebia statement bi press release bi kasa bi nkoso say oh ye Christopher Ghana ha Christopher no ye do so de na so ye ntia say Muslim dey ba president na say bibi nti so bi baby president na say we Muslim mpa ye Christopher no ye gina say Christian Council ye gina say Peace Council no ye nyina ye tai obi a wo ba be diga na nimu achi na emfa ho ene esoma wo fiti de say sa statement bi epiefu o ma no ba ebe kame enyema na oh so intina me bi say no wo so se wone wo matenase
akasa uma hage woman. Some of the assembly by us on my but also Dr. Muhammad Bomi Muslim Adiano as a war from 2024. Christian council and there's only your politics. Debbie. And you know, wow, when you come before so be money. Therefore, I can't do a goes over more mine is or mine because at national dream. No, be an apple to me, sorry, could in pan, obey and a horde, I could in pa. But me, this Muslim Christian, I don't see say a threat among mine. Okay. Because come Muslims, me Christians, I want my one. Yeah, you're cool, yeah, you're living peace, but one thing, me against here, TikTok, the way I debate between shop for Muslim, other scholar, and I say, Imam will be the way you debate, and the way nearly that you say, a whole no problem. It's a whole maybe a Christian council. I was said, Christian council be more because of defending a side. Muslim council be more because of defending. And the president, peace council in your mind. The president have to step in and stop this thing. So, obvious, send you say a president did discipline the about social media. This thing is a president because of best stop. You just say case or best stop. Quite benzo. We banna be really Christopher Jesus atema na ya chew. Ukodi Muhammad atema what chip back about man badjo. When I said freedom of speech, freedom of speech, freedom of speech, your freedom of freedom of quite so be defending this. Me party defend what show what sorry game menko. Nti me defend me shuma me tie me kasa wo social media. Me a Christian. This me there na me chrim. How say me kofa Muhammad bin because I don't believe in steps of Islam. Okay. Right? Me believe in steps of Christian. Okay. So I don't think that me kofa Muhammad bin. Me Jesus and leader is Jesus. Also Jesus and leader Muhammad. Ya put the na me. Okay. And me come with Jesus and once. What's so bad? Think about the leader of Prophet Muhammad once him. Come here, me for you now. Or to me be a leader, or to me, or ma tinya mende, or ma nipa. Yame. Yenya Muslims, Christians, whoever ni, yenya si yakwaeve. And I had about ona. Inti sisi ya na we do it, and yakone kwa sisi mpenifu mbi wamu tuwe didi ya beka den. Nasa. Yema bi wa ewu ya. Okay. Oh, enu kwa na mekachiro. Abrabano nyama bia ya nipa bi titire omu kwa ye kasa bebre atembedie bi ntukwa etise politics ya oji edi mi dibidi ebi wa ko tournament e dey go argument say ebedi ye nwata na ebeko e dey interest ko di obi ata mi di na tema eno no ebema ni vote so ati and na ni vote so akonsoro. Okay. Meme dia ni say we si oba obeye ABCD. Okay, me who say ABCD ni ya mame. Oso who say we so obey say. Oso who say ya mawo. Ana yesa. The day obi ankoto na ba. Wa o leader be yin no fa ni say meto. O man ni ye person mebu be ye adwuma ye. Ana yesa. School ni akwan ni ade ye pe be yi. President bi aso ni was ni meeting person me ba na me di jabe to Ghana mu ahye. Debbie. So why nyama bi wa tia. So be because of politics we be penny bi ata. Am to be say it's really new ya de new york. Ya de keke. Ya nti abrabo ne bo ase. Any no problem. Well, if we say Ghana ye headed towards any doom, but maybe I ye headed towards no 2028 election. Maybe say a day na 2028 election a woman ye headed towards emu ebeye hu but person ka ye di aduro no hu nkomo wi ane de saa asembisa no ewie ye nkomo no. Abramo bia ni pembo bia o kwa wo bia no abre bia no pese benya apomudin. Okay. Se me si a yare bi me bonto. Nipa bebre won ko yare. Won ko yare because ohun say we ye waste about tea. Okay. And we ye ko about tea. Ohun say ni sisi ya ne ya. Nti prophet adona si ohun sisi yare dura. Se wo de se bi o ko washroom kwa na moja ba. Unye bi no betwa. Nti me kope bia no ade na wonye bi se wo hyebrade baaye so ba asasi so yare bi se be kan na yare nkan wo ba asasi so se wo ba be ko wo yare ho
Nti me de bia me kasa me nton aduro me san yare because yare bi oba be trem simple mama me duro so nkoje na okwa no maze manu me dura me yare ne nko ebi won spiritually no e kan shebre no de ba asase so nti tuti no munemu nko aboa yare sane ba na bed nti obi se me yare de kwa na aba adentia because yare na eye no munemu nko na den otu wana mo onye bi se nhwemu ade se yare ya behwe ni bibi techira na se bibi ntechire ena de bia mekes ayaresa yesa wo shunshun ansa na epie hunemu okay ena abrabo no so se wanti ne baase a obebo bra na se nti ni kutandro we catholic ena bam ena dompe ena siatika ibati obi a wo dompe mi hawo obi wa ni kotodwe obi wa ojina wo se na sra sintin twetwe no obi wa ni titumi dwana obi wa ni spana kod dompe mi hawo bi a wakwa enko uye bi do no mo suro nti ebetu ase ayaresa yesa wo shunshun mansa na pie hunemu de bia meka ena wo so dreams and visions nipa bebre wo mabra ba ye nko besie no otumi danya da shubi na ne kra ne ka che ne se de bia ne kra ne nam no ho nyanti on sorry one ada se wo mpaibum ada se obedwura ho because bo na fia ka wo kra no nti no se wada shu duma wo bobra na ejina fa akoro utumi ko woni ma na wapem afube se obi ese betwa ho so na ntumi mpeja mpaibọ affairs no gbo anyama ye na edo na gbo anyama mpeke because wada isu ni wakata ese se bi wona munemu a nwu ade nti na mwa okra na ese ma information true ada isu no ntumi ma nti we dreams and vision unye bi no ma ebie wada isu ni wa na we detox ni pedua no eyi fibia sane okay we so straight obi oda tu kompa ana obi wa na moja fini hunu ba nye bi no ma ebetwa ahyobo ade yankopon dem ana obi wo asma nye bi no mo surenti reserve ba we cardio any secretary obi wo pressure bi ni pressure de mba for me de pressure de mba fom da de bia ne pressure gina soro nye bi no ma pressure na be ba fom ahyobo ade yankopon din enumnyam okay we stop drinking about tea so we should be what tons and mountain time we be making obi prophet Adonai Shreya osurenti obinya aya research in media nyam we show power activation and a healing body and a PT2 unye bi no ma eyi fufu obi ati kakrepe na nyima hye no o piso tu na mo bi obadwia so nko mo se eye sache se okra na ye mbre unye bi no ma ya waking show no ne boama sunsun ni pedua ni tumi kenya no se obo ade yankopon di enunya na we stroke about tea so we should be a stroke akana to form of stroke bia edi ni paninya na so bi wo a unya sign bi se o wa se anansi achew o wa na unsa titiriti unye bi no ma mentwe anansi no ye police nti triti ma yare me count to ansa na wa shore na we friend back to send about tea unye bi no e kenya ni pedua na okra na be binso bi bebo odua na obetu odua be kana generation we ni patrim ye den wo bo odua na wonya bre no obi so pewa abre wase nti wo wa na wo bon bai okay na we so for you one about tea unye bi no ma physical protective brain no protective liver ene wakoma no e ma pressure unye bi e do a unye bi no ma e senche de pa wo abra bo ma wa be usampa ya Bible say no bia ba na fa ne ha ne nsayare nti yare bia de na ma asasi so a wakwa wonya ne duru udu prophet Adonai Shreya osurenti be ya yare sa obo ade yankopon de ni okay odifo ansa na obi me question na ma me misa say wo kasa wo se obi wo hono mo a e wo se wo ye hwehwemu hwe ne hyebre mu hwe se wo de yare ba ya Bible say ni man tampia mu ne nya yare sa it is said Yesu man tampia mu ne nya yare sa de a ene esiden na yare sa no wode aba besen aseden na soma na still obi wo wa ne hyebre mu no yare ka ne ho firi a wo ye no wode aba Yesu hyebre ode ba ne se oba wiase abepa wiase bone se na Bible atwa ma ya agide no anayesa odifo yesa ono de ne hyebre ba so oba ye be bona sendie me de pie be wona mfi nti mfi na ye de sika wo ono yare sa no no wo diabetes pressure kidney ni ade wo mumbo wa no mu yi wa yaresa cause minimum
minimum elders bi omo ba fie ha wo mo abeji ayaresa na wo kan ohu won asora bo say yes wo ye elders but na ye king kwa abrabo ne bo ne yade mienu shum ene han o pese wo bi o se wo bi shum ne transa na we to me edi han ne so okay because a shum wo ansa na han beto no nti shum ye pani nsa abrabo no pese esi ye mo na koye ma if you want to win the day you have to conquer the night when you conquer night now forget about day nti ebinu ko asori ye gidi fo Bempah ye edi nyame hyehyɛ so nanso ebe na ware sema o problem yare ha sikasem talent obi ko awo sem ye problem obi sabio wa wo baby a amma sabi na bra bo ni apem because akola ne dio azako ha obi aba wa ko wa bre enti nipa ne hye ye woni pa bia ne wo hye bra de ba asase so enti one ye obi a wo ye bi sama na wo se nipa yare onemu eyade a eka ne ho ode baaye ebi wona wa fa asase so ko na wa kwa ba se oye bone bi obetua so ka obi so na oba asase so na obi ye ne bone bi na oba na fi obro be fem no oba be dan na bide nti abrabo na ye bo no de bia me kasa nya ye mfa ye ni hu do hye ye bi ni na se wan ti abrabo no bo so abebo brasa okay nti Yesu abewu de ba Yesu se wamba se obese mbra bia no obehye ne de nti Yesu wanka ntia se wa benti no ye nja sunsun se me nyengo go read 1 Corinthians 15 for verse number 44 no oshi de wonam ni pedua ne wo sunsun ni pedua nti se abrabon obo ne wonam nko abebo brasan okay yeah nti ne di for 2028 ebekwa akoto aba de ne wo ehu 2028 ebekwa akoto aba ehu 2028 aba ebekwa akoto no de obi ampene se ne yanko besisi no ene na eda ho obi ampene se ne yanko besisi no obi ampene se obekwa akofa mbenima se media aba ko strong woman umeni baba be jaje ballot boxes ahyehyɛ no se ne esi 2024 no nti obi a prepare for that because I would do many maba so one penny ama yemfa police station ha Bempah correction center we should be many maba say ya de baba nti hono na eyasem ze ne keka ko di mo hu nti na no ni say yes ye pe free and fair edu wa koto waba edu obi ama kwan na de bia etu aba no bia no obi amfa no bia mra na won kan collation center obi ankwaji obi what do you call it one forms na sheet le bi mo ji tititi mu ni ade no 2028 sisa nti wa wo nya akonya bi ji obi pin sheet atiti mu 2024 2028 men try ya mi mehu na me ka kire wo try a emwa gosh obi a boabo no onye ni esi 2024 onye nda ho no esi ye ofo tintim wonsa wo aye bo won aye onkofu bebre wo mu yini ye be tusim so ye hu bi o social media ya to aba ye kan a empim we threat no bi adentia because odin be ni maba nti meso na boabo no so be ndemi maba e hia what you say sansam ne bae no manti se ni abo won din a wo so mo we manti wo mon campus wo mo ga na ada okay manti se peace council be condemn bibia manti se Christian council be condemn bibia manti se Muslim council be condemn bibia manti se traditional council be condemn bibia ene yetim nti se yetim na sem simen pedifo ofie na wo shem pedifo ne be kasa condemn nyama bi ai bi mu ye wo mu sikire wonse eka na yet asem da ho na mo meka dia betu fu na metie bi okay because yet say vigilantism no ye shembra to be bi obi mu twifu atoto mbra ne twini bebi okay nti sisi an mbra ne dia be hye but se nipa betie no ene ni asem ene ni nyama bi wo a esi wo man mu a e wo se ye condemn na nipa bia ni se ni esi bia no ntwa yi wọ́n say ya to aba we be kan na ba se mempene
obi strong o na bi mu di menimba na gidigidi cause onu ni say embrace na onti ande me ma menimba bia ye ma omani ma bambofo won mo hwe na won taking charge e ko bi won na nkosa na o expect say won me kwa case bi o magbi no ho bi o ensi okay nti no niame hu se ada yenim no okay nti mpa ba e be bo ase obo ade yankopon na bofo atwa ye hu hia ne se politicians wọ́n mu nim nokure no wọ́n mu mfanto na nipa oti oman mu so wọ́n ho osom andwo wọ́n okay obade yankopon hiro bibia no ye bibia ko aso bisade ma amen abusia ha na brema akwan me ade enkomo twetwe ni nyina esiye mene prophet Adonai na edi enkomo no mesre so obeja wo comment so e wo comment section ho e de amame all the social media handles no e too much gh o subscribe like ya share na afofo nso nyibia hwe makra